basi bakona gukira miweta iye ko tinya na boko nyara ko gabana na ke ko bakona ko tigasi tinyinge ngo bakoire kirogo kiyo twatemire ko bero ngo tutu mara gatatu kabasaja twatemire mara gatatu iga turabeka muntari Nyamira nuswatu ukire nere tukoma tiratemire mara tumobeka aria usebono maetega twajete gato batayunga mama karata yunga bona aje kende no musongo kakara timu ati musongo ya sikwa musi tata ajogo tuanjo kuru kumumanya ande noara onoro je kosuka kuru asimumanyi ande chikuru kita to yo kasere akolire nyasaya tigawasiseni gawana cherusa mumanyi chikura twajite ndire sana gusukuma abagaka oraito lakini balikonya bono echigo ikamuinaria chiasirero toira na busaiga bono mbiri kwa na bugirango twatebire ngati gatora temo ndogiro elinde na itutorore na tware presidente ka titoto masa Ward Burabu constituency tumesema mama ametosa kipindi ambavyo amefanya kazi kwa muda ya miaka naelekea 10 ama amefanya kazi mzuri. Sasa tunataka tumu promote akue governor. Sasa hivi mnaona ile yenye inaendelea kwa county yetu ya Nyamira hawajui kazi. Ni vita peke yake iko pale. Governor wanataka kumwimpeach. Juzi speaker amekimbizwa kutoka kwa assembly. Au wanajua kazi au hawajui. Sisi tumesema tutafanya kazi na mama sababu mama ametuonyesha vile kazi inafanywa. 2027 tumesema mama akuwe governor hapa Nyamira County. Abangina moko ili hata. Umongi na 2027 nekerevi Nyamira. Doramo. Nekerevi ngeisa ini. Nyasaya baseseni. Abantu barata konye services na gotwanya na mariyo na amache. Ebinde mo basabo mu bimenero. Ekiti kenegeke. Etware want if abantu babuga tutu telete mumpon to teranga to tenene yoyi to nyore gana because batemire baboriri basinye bakaboriri tangani mbaira bakaboriri yakabiri mbaira na inde ne yagatatu umunyu no sokiro dikire ko ringo bagabana banyamira batemire nero ko barwana bagije bushorwani yabantu babori bagabana Babori basinyiru Mogo tuko mongino ya tire igoro onye gago nyore bintebe bisinini ekitege sinene very little money oreta chitangi school oreta chisante towers abana abasikemba manyete nyana abayuri mo manyete oreta bintebe chiema chicheki nkona nare asebiyombe Igoto amubo gaba nasi chibese chire takonyara ko manage tariye manage again bobo gaba musati garo mugumene barangala watu bobo gaba abantu bagisema this where you come from sisi tumekutuma utoka hapa mara tena kwa bori bochunda chitamu bila kwa ile hakuna mtu mwingine nyamba timba bori tilimo bakawa Timothy akabori akagambarimo akawa ayo kabori kabere na ndo komnya gateori count of Nyamira ngikera gusinya so baba we send you we have declared from here say togesima towa terana tuko tayari kukusupport ege ndokene yakabere abara imbara abachorire kurwa chiward aba MCA abachumbe koro monto karogote na kobori omonto bori kiro omonto kulingana ne position ya yegento onye ne pare usekano to mu MCA manya ne yo mu MCA onye ne project yo magabana manya project yo gabana onye ne project yo mu senator manya project yo mu senator onye mu MCA osiniro bakora egasi yaye mo point out moteinga egasi yawo ya gusinya Manda munimba etenga ba gusabira bagachipara ekine kinene cyo mugabana bayigwe bamine tinga uske from where you are oyambe mugabana twachorera abanyi no mugabana Gladys Wanga nari mata she is somebody who is in record egasi yaye rochekai okobori umwana umusinene abatenge gabana bamanyete Gladys Wanga baka tinga nyari bozanari gabana we want to raise the number from the G7 to G21 abangina banchire bati
pamoja na gavana abagaka bono we have to step down mwanja abagaka abamina nabo roro bako bana ndingo tegera bale kala tu abakwanire igo oyo mama plato moskimetu ndete kokolera because chiza chiere MC itaekeyo abudu kucho ongea jina peke yake tafadhali aliye registered as insurance cover ngajiere igo mama county asingi nchobo togoria na kinko mwerekerereke gocha sore oendo fuatiriye chibese nchiroro chikoliewa n'abantu bakora kibese nabo abatosumbete Nyamira egasi yabo rero mambya igarengera jina kinkorwani oyo ni agugento gakembe kimogoko hatutaki laundi tumesema lazima tuwatoe kwa ofisi Mandi Maria tukaanza na NCA Merara ako na siniseme ukweli MCA Merara kazi yake ni kupeleka motion of impeachment while this is asleep at work. Tunahitaji hospitali na zile pesa zenye zimenyakuliwa kutoka kule. Madam Governor, ningwa na manga sinjo na njino mwana siasa ni. Asinjo siasa ne agatenga wikorokia uraiba wanafunzi. Igabono ikatote nini nchembe na wewe go kwa go ikatoria tu governor to flat time tutware Minase county ya Nyamira. Ona ya ikireka kiende umogina kwa imukire na rakemera kwa abantu ba disability. Umugabina jare koretere form jeito na ajo tokonye. Na kirende ko jage simaiga to koruta igena gochororo iko to gwera liato nyora. Intoko sabanga nyasao kwa eto mobimendebu na ide rabara ko bogabana. Ni mambia yemo ntwegenete ntorikocha gocha ndio saba igotogocha go iriliata no ngongiro kareki osoile na saati kaokonye Nesi mwachie hilo kwa sababu mheshimiwa angekuja hapa pata tu angeongelesha nani angesaidia nani so we are appreciative for her coming wale ndio sawa ndio mheshimiwa community health promoters kindly what they get us stipend in here wale bwana kende ela sibalo bara de nyingi na nendito they help us mostly in the community and I stand for the community as a social worker with the community health officer of Nyakonga Nshoro ngosawa moba kibowe kalansero as our mother wafikirie na tuweze kuwasaidia pia ni wazazi lakini kwa mbele wakoje kuna community health promote